jotono khulumkha ani channel nai tongnai joto takhum khongno hambai ke tini ke belai ke important ni topic te important borok nangkukman borok sin dofa ha dofani belai ke na tangkrak borom gnang sar BK Hrangkhawl bai malai ke sarno hambai ke te ang tongthoka boni boyno ang pai ma paiman bagai boy ke belai ken important belai nangkuk mani chin borok joto pai porenan nang uboyno ke ang koyu uboyno painan bagai te porenani te sinan bagai ke hain hai bono belai ke hambai nin boy rok bagai te nin belai ke contribution bagai tini ang boy paitei bon thani koyekta sinani musungmani sungnani hi paimani ke ek number ke boni life ha do phain bagai tam important kabang ma to khail ha as whole life kabang ma khai ha haipana important nangkukman no sarno saikna ro diang request khaita gete kaisa aro samtangman bising te achievement lairon di assembly o tinta sidok to mamani abo achievement o hairo tei bu tongkhana ge saikna ro di gete kaisa last ge nini musungmani ta chin Tripura ha te u Tripura ha ni tiprasaba tribal rong no toye nini imang tamo bahike naina musu abuno kisa saikna rodi ang koi o tinta poino kisa saikna rodi onke hambai tinoro phaye malaye kisa chini jatini kowro kisa sharing ni bagai angbo jora mamani bai kha kahamriwo onke jibono onek je mamani te khlai kha English medium ni education bo chengmang kha tai ha ke phil na ni ro je chini tiprasarok ni ha tiprasa ongyarok ni yago thangmani abo jotono prai 26,000 families ni physical restoration of tribal land abo bo cheng achieve ongjaka Tripura land revenue land reform act ni ain toi tai land restoration खूब important tai kok borok bo Roman script by ching dabi khlai mani tabok bo ongoing haipuno kok borok in any language or any script hai kok borok bo tabok state language ongkha abo bo chini achievement abo bo chung onek tawon rok maguri kha kuno borok kok borok sanani machungya saragya nguri lai furata kok borok sisiya sab saragya ki bikiri abo kamas kamakata oro de forma tongnai rok bo kok borok sisiya ipuna chung salai te chini state language ongai sangkha abo bo kaisa achievement ai pal ongai khlai te TUJS ro khlai chung Tripura wo ni tribal district council autonomous district council abo bo chung prime minister Indira Gandhi chongpuroni abo bo chung mangkha abo te ruk chung khlai kha tai NIT bo chung 31% admission ni 7% thanga jetuk bo national level in scheduled tribe 7% only abono bo barau 7% khlai BC nei chung BC nei ni 14 se mano je jaga chung every year 31% chin admission ni advantage tongo ubo ulo chung bidhang Kapil Sibal bai salai bo minister tongpuro jetu je jaga bo NIT tongo a jaga bonang sakha whether you are aware that the location of NIT belongs to scheduled tribe TUJS area under 6th schedule provision apura bo achom sabakha phai okay give me 3 days inka ke chungbai salai pai al thamo president ni permission na woi abo taimisa 31% admission na botup kha abo chine achievement ble to airport bo Maharaj Bir Bikram Snambani second world war boss namkha boss nambani so Rabindranath mung khlaina ini tong okeba anga puro Bidhan Sabha ang saisung long achugoi tong tai 19 jon CPM ni MLA rok sring mara kuno kok saya ai pune salnai ang argument riuri thangai no tini airport Maharaj Bir Bikram ni statue tini bachai tongkha abo bujini achievement ble botoi rok tongo nje saisung mani abo Bidhan Sabha Tripura Bidhan Sabha apura chini party ni ang saisung Congress by align ongoi Congress ni opposition leader no bo prostab khlayo
उनके आंग एलाइन पार्टनर होंगे फिर आंग विरोधी खलाई कता जे जगह लीडर ऑफ द हाउस द चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार बोबो बचावी सांखा not as a chief minister but as Karl Marx बादनी पार्टीनि सदस्य होंगे आंग बोबो न समर्थन खायो हिंगाबो जे रवींद्रनाथ बुमुंगी अंगथुंगी नहीं किंतु आंग साइसुंग न बचावे आंग strongly opposite माइंगा sakha je bisinai sakang Manipur ni MP by Minister of Paika okay chini meeting onka town hall apura Semacharan Babu Drau Babu ro tongpayo chung sojon MLA tong apura party ni apura chini prostab onka je jetu airport bo Maharaj Bir Vikram snammani bini bumui na bini 100 bosar purti wo abo bumung ongthung abo chini decision tongo abo nang reference to kata ang kunadin kaisa issue wo differently ang ani decision ang rimaya I'm sorry I strongly support my original decision that it should be made in favor of Maharaj Bir Vikram I issue nang strongly support ito kata finally obono accept onka I'm very grateful to the central government তাই অরনি প্রেস মেন রকবো খুব সাপোর্ট দিখা ওকে তাইবো মিউজিয়াম ত্রিপুরা মিউজিয়াম আবো বড় ত্রিপুরা মিউজিয়াম স্মিস উইখা ও মহারাষ্ট্র রকনি যে রাজবাড়ি অব সম্পূর্ণ বন কমাথুং অব তাই মুচুং খাতা আবো রমইনা স্টুডেন্ট অফ পাই আনরমখা উলো আং এস ভেরি স্ট্রং ওয়ার্ডিং লেটার ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো Chief Minister invite Khaika to inaugurate Tripura Museum. Into Oro Tripura Museum Smishu Jaktongo Rokuno Rasbarim Ullekri. Obonobo Chung Suikaze, it should be mentioned Palace. Tripura Museum Uzainta Palace. Obote Ang Suye Prosabrika Ulo Vice President of India Nasrika Bo Phaya Waitonka Bo Udbudani Bagay. Ke ulo rajya sarkar hoite bono tai bisa rectify khlaino tai bisa suika ulo chungbu thangai present okata chungbono muchungya kogya kintu narau je rajbari no dhongso khlainani bini bumung tripura kisakrai kha aitir khlainani muchungmani abo chung slengo abo ang naislewo student rok naisle chin tiprasano naislewo boni bagai chung abole khlairia kintu ujain to palace rasbari bisingo Tripura Museum onka abole chung accept khayo ke abo mota moti tabok jora Tripura Museum ujain to palace haino suijak ble boni bagai no obote rok chin achievement tongo ebong tabok bo chung ongoing chini bibhinno prostab tongo jate chini TTA edition no upgrade khainani rok constitution provision rok rinani rok tai TNV central government state government chukti anusare Tripura ni Bidhan Sabha ho je chini 17 khan no 20 khan khlai kha all time 1/3 of the total seat of the assembly should continue abo Indian constitution no bo habai thangkha te abo nong ang muchungmani aite bono 12 khan khlainai 17 khan khlainai abo tai khlaimaya proportionate tini 90 khan jodi Tripura Bidhan Sabha seat onglai 30 khan ST ne honai 1/3 ongai thangnai obotei rokta boni bagai obotei rok chini achievement ta orokuno nung tamai mane violence khaya boi obotei rok ma ongka violence bofuro ongba jokhon nuno direct khayo nini totra sebo nini mane nuno sego ofur se nung thoipuno thangpuno nung Tangan bagi violence ba chata na ubote chung ongjak mane bai no jora ki samasya violence onka chini existence no sakamairo na ni rok onek policy rok onka abo chung allow khaya ebong apurono chini ekta spiritual mane ba chini bisingo haboi chung courage mano oboni bai chini obote rok achievement onka ebong ani tiprasano tabok chung je kisimesa khlai phai mani tabok present future chini tiprasano jara netritto rinai state government ongthong TTA DC ongthong browni future
mindset ang buci eta very difficult tabok Maharashtra phaika Maharashtra je mamane te chubari hoino tabok TTADC bo term noyo power mangka TTADC bas constitutional peace ba bobo aro emon kisu krei rajya sarkar jodi allow khlai am khlai boni boy tabok chini je movement empowerment of power abo chalu ongthung ebong finally abo TTADC ong yeboi boba ekta legislature maung nai legislative assembly coverage jokhon ong nai apurno sakni je constitutional power abo mannai ta abono ani koimung chini future charairo brau jate united ongthung ebong sob somoy jodi kuno borok bini নিজস্ব interest nai khlai abo achievement ong maya nung sacrifice ma khlai nai kok soito ma sa nai ebong soito chawine tabok jore chung bakha shanti phayo bolong chung khlai kha ostro tei kha abo bo chung buchio that this may not be the final peace solution peace solution is something different constitutional ngai nang nai chini borok ro ni support maung nai nang nai abo chung buchibo abo khlai na tabok chung mago কিন্তু tabok charai rok je netritwa rinai rok brau jodi greediness tongklai wrong approach tongklai kuno din Tripura kuno kaisa bora achievement khai mayong nai abono ang sobche kotor ma kriwo boni boy my advice they should be very faithful Yes. they should not speak lies Yes. they must be faithful and Trustworthy. faithfulness can only bring some achievement and solution. Abono ani tabok sathai emong tai bo jodi tongklai ni advice sung no thong. Sate chion assembly he samani TTADC o power phayan bai Abo bagi chini movement ong nai nang. Tabok bo kuno issue krei bile. Tabok chini main issue ong nai more power. ADC more power ong nai nang. more power o tam kisa More power nung legislature tong nai nang nai instead of council. ai bona angsna nai men legislative ni power khairai de man Nung bono amendment ma khlai nai constitution amendment ma khlai nai Parliament no sik Bidhan Sabha pass khlai bono parliament hoye parliament pass khlai no nine apuro TTADC jagao bobo ekta assembly ong nai state ong nai bon sin Tripura ke kothin tong ta assembly o jodi bill pass khaina ke support nang ke chin bogle kes kre more than 50% chung khlai puro kuno percent de tong ba TN virok andolon khlai puro kuno percent de tong ba hai ba apo to support khaina bro assembly ni bro support khai khlai kha tabok ba emon pressure mari nai TTADC mana prabhu CPM log support khai nahi bero ba oppose khlai ta oppose khai parliament not lang kable apuro Buttu Singh home minister bo jokhon pore ka TNV ekot Ojoy Bishwas ebre table saka bacha oise protest khayo ang nungui tong ta bono bro party ta jati kribele bro boni boy ani advice present generation must come together and fight for assembly in TTADC tabok present strength or present power or you can do nothing nung bill pass khai nai nung abono implement khai maya bill nung pass khai mano kintu nung implement khai maya implement legislature power career oh legislature power kring ba implement khai maya bo state government jodi approval rekhlai approve khai mano a phairo khaime ya ke ba hai useless hydration tong ta abono tabok strategies namnai nango achugoi onek kaham hamyaro kok salai nai nango jodi central government jodi abo avoid khlai bini attention bhai dro khlai nai central government state government ba avoid khlai nai no tamboi tiprasano ne alga state tong nai ba ab muchung nai de ba e onge muchung yana nung agree khlai ba achugoi tong khata কিন্তু বনে নং ইমপ্লিমেন্ট মাস মাখলাই নাই নাংনাই উ লাইনো আন্দোলন ni
नों एकटा ड्र खालायनाय नोंनि स्ट्रेटेजिक लाइन नों ड्र मा खालायनाय ना अब खालायना माइया नों activities by achievement sal ha ke ni nahar man hike musung man hike abo ADC no upgrade ongoy legislature application ma apply ma ongnai ini khomota kari nung chakri bo nai maya department bo nai maya nani department pa soy kan se implement khai maya nung tamu khai nai ba abo nung legislature empowerment on khai ba nung kuno সংবিধান ni kuno obona nung nosto khlayable abo within state ma tong nai within state ongka state ni bising state ongka kechung tiprasano bo chini alada legislature tongka assembly ma tong nai aro ain tain pass khaye no nung jeta indian constitution ni je raida abona nung implement khaine ble alga tripura legislation ni bagi kuno ain tonglak ble je tong mani existing abona nung ma khaina kintu no power ri khata o power bai no nung agong nai khata ongka ble na thank you belai ke hambai sarno ke Hello. tejo to takub ko nai tung ne rong bu hambai hello sing sarno ro kwang ma sai ma kha bone activities achievement Acha. te bo future bai ke sin in tripura ha te tripasar no. nai num so ye jo tun hai nai tamo khulum kha ye sarni kok no sajak nai comment box o thumbs up eba hambai ro